تماشاوان هێژا ئێوار باش دڵبخوین دارەمە ئیرۆ دیبەیتەکە تایبەت ژوارە پێشکەشتکەم ناڤەڕۆکە دیبەیتە مە لەسەر تەهدید و گەفên تورکیە لە دژی ڕۆژ ئاوای کوردستان. کورد تو جاران ji bîr nakin bê çawa Tirkiyê û çekdaran Efrîn dagirkirin ku nüfuza Rûsan bû. Piştre derbasî serêkanî û girêspî bûn. Ew jî dagirkirin. Ew jî nüfuza Amerîkiyan bûn. Rusya û Amerîka hêzên xwe ji wan navçeyan vekişandin û rê ji Tirkiye re xweş kirin, êdî Tirkiye jî derbasî wan herêmên Rojavayê Kurdistanê bû. Kurdan şer kirin, şehîd dan, şer kirin, birîndar dan. Lê dîsa jî Tirkiye bi gotina xwe kir û dest danî ser wan herêmên Rojavayê Kurdistanê. Yanî ne Rusya ne jî Amerîka ne jî civaka navdewletî tu helwesteke ciddî li hemberî Tirkiyê li hemberî Enqerê nîşan nedan. Niha Tirkiye dîsa tehdîd dike. Êdî ew tehdîdin yan jî wê ciddî êriş bike. Ev tehdîd û gefên Tirkiye hinek pirsên din tîne bîra mirov. Çi ne ew pirs? Tirkiye tenê tehdîd dike yan jî ji bo ku pirskirêkên xwe yên navxweyî bide ji bîr kirin weke kerteke tehdîdê bikartîne. Eger Tirkiye êriş bike wê Rusya û Amerîka çi bikin? Wê weke helwestên berê nîşan bidin yan jî wê sînorekî ji Tirkiye re deynin. Çi rêl pêşiya Hesedê hêzên Sûriya Demokratîk û rêveberiya xwe ser hene ji bo ku ji van tehdîd û van êrişên Tirkiye xwe rizgar bikin. Şam amadeya hêza xwe bi Kurdan re bike yek ji bo parastina herêmên Rojavayê Kurdistanê yan jî ji bo parastina statûya rêveberiya xwe ser. Şam amadeya qebûl bike yan na. Rêveberiya xwe ser çi qas amadeya li gel Şamê bide û bistîne ji bo ku rê li ber wan tehdîd û êrişan were girtin. Mîvanên min hene divê dîbête taybet de ji Enqere Diktor Hesen Mesûd Önder akademisyen û pisporê karûbarên Rusya û Kafkasya ku ji nêzik ve rewşa Sûriyê dişopîne. Ji Mosko Diktor Vadim Makarenko pisporê zanistên siyasî û rojhilata navîn. Ji Qamişlo Mustafa Meşayix serkirdeyê Mesedê Meclisa Sûriya Demokratîk û cîgirê sekreterê Partiya El Wehdê. Bi xêr hatin û destpêkê dixwazim ji Qamişlo dest pê bikim. Birêz El Meşayix hûn weke rêveberiya xwe ser weke Mesedê Meclisa Sûriya Demokratîk çi qas amade ne bi hikûmeta Sûriyê re bidin û bistînin ji bo ku rê li ber van tehdîd û êrişan were girtin. بله سپاس اشترا و ریز و سلاف دیسان اشترا و شکارمند قناة روداورا و مهوانی ترا و همه کسی ایروگو تماشات کی. واج بوی پرساتا ماموستا اما وقت مساده وقت افغان سیاسی کردی على الأقل أم أحزابي بلكي أنا كسي أزن زانم لأم بارتيتي إيد هندروي مساديدا دروجا روج ده هالوستا ما أو جودان وستاندن لبشاميرة شيببي دبن شعفديريا جفاتا ناف دولتي يان بكماي دبن شعفديريا روسا دبي ونزانن في ميجي في ريجيمي شاوايا وبهوري حتى تهريجي براسي بيناي فاد في ضامنة كي دوليها بي حتى أمدان وستاندني بيرا بكن وأم حاضر بون وبجديات زيدي جاركي وددوا السيا شاندا مسد الحميمين بو والشامين بو اللي نقهانا دوي أو أنجامي قودهاتنا خستن و أو ريكفتنك شيببي إيروجي روش بيجو تهديدات وقفي ريجيمات تركي هبن سر هريمي ماي كردي وسر سوريا بتفاي جو هبن دي ساني ام بوي جديتي وقت مسادي ام حاضر جدا وستاندنارا جو ام بفرا بكنا شار سريك تدان وستاندن چيبونه برز مصطفى المشايخ وجو برسا كردي تدان وستاندن و چيبونه دوان روجين داويدا جبركو ام هناك نوچيان دبيسن جو حكومه سوريا وهفديتيا جبوكو يعني تدبيرك اللي هم بريفان تهديدين تركيا بستينه
بله وەک دانوستاندن مەسەدەی نەکریە حتا نەها دانوستاندن بەلکی مەسلەی قەسەدەی بن مەسلەی لەشکری بن ئەڤ تێکیلی هەبن بڕووسارە بە ئەمریکیارە بڕێژیمێرە کارە بن چاوە بەرسڤە و گەفێ ڕێژیمە و هێزێ گۆپێرە گرێدایە تندرە و بکەن لێ وەک مەسەدێ جارەکەدی نو چ ئاگاهیم تێدەنینن و ئەس بەهوەڕ ناکەم هاکەر هەبانە ئەکید وێ ئاگاهیەمە هەبانە و دانوستاندنن ji بۆی چارەسەرکردنە کریزە سووری بتەڤایی و پرسا کوردی بتایبەتی حتا نەها نێزیک نەبوونە خاستان پشتیڤ گەفێ ترکی لێ وەک قەسەدەی مەسلەی لەشکری ئەدبێژم وێ دانوستاندنە هەبن ji بۆی کاربن پەڤرە چاوە پەڤرە تەنسیق بکەن و چاوە بەرسڤە ڤ عێریشێ گۆ ئێرۆ ڕۆژ هەنا لێ وەکی دی ئەم وەک مەسەدێ ئەم حازرن و بجدیەت و تێ خواستن ڕوژی بوێ جدیەتێ کارە بێ دامنەک بێ و کارە بێ دبن چاودێریە خۆدا گۆ وێ داغتێ لە ڕێژیمێ بکێ و ئەڤرێ کەفتن بگنە ئەنجامەکی بۆ مڵاتی سووری بتەوایی بێر حتە ببێ. Ez ê biçim Mosko Diktor Vadîm Makarenko ku ji nêzik ve hem Rojavayê Kurdistanê nas dike hem jî Rojhilata Navîn û Sûriyê nas dike. Rusya Diktor Vadîm wê rê bide Tirkiye careke din êrişî rêveberiya Xweser û Kurdan bike weke ku li Efrînê êriş kir? روسیا و حول بده هر تشتی بکی دا کو ریل پیشیا هزن ترکیه بگره هلوها حکومت هزن سوریه جی لجهلات باکور سوریه تا صدمتنه که روسیا به لترکیه در باسی و نافچه ببه جبرگو نها و دم هاتیه که نها گو ریکفتن چمن و هفدیتن بین کرن و ریکفتن بین کرن لدویگوس چارەسەرێک ji bo Sûriye bi giştî bibîne wê hêzên Sûriye vê êrişên Tirkiye rawestîne. Aha wê rola Rusya çi be Diktor Vadîm yanî mesela Tirkiye di van rojên dawî de em dibînin tehdît dike ciddî tehdît dike heta eşkereyî jî dibêje mesela ser Komarê Tirkiye dibêje ez ne goh didim Rusya ne jî goh didim Amerîka ji ber ku wan sozên xwe bi cî neanîn dema were xwestin dibêje ez ê êriş bikim. Wê bi rastî weke ku li Efrînê Rûsan kir li herêmên Rojhilatê Furatê jî bikin? Yani wê rê ji Tirkiye re xweş bikin ku derbas bibe? Ted behsa Efrîna rewşa Efrînê dikî li berî got niha çêbû wê demê Rusya نونرên Rusya ew nûnerê wê navçeyê bû nûnerê her wiha behsa ji Kurdara got da ku rê li pêşiya vê êrişên Tirkiye bigirin û ji wan re heceta nehêlin lê wana bi ya Rusya nekir û bi şîretê Rusya nekirin Efrîn rewşa Efrînê cuda ye ji rewşa an niha ku rewşa ku navçetê re derbas dibe ez dibînim ku hêzê Sûriya Demokratîk niha dibêjin ku ewana bi hev re li gel hêzên hikûmetê li gel Rusya ew dixwe nêzîkî wan dikin da ku bi wan re peywendiyan baş bikin ji bo ku rê li pêşiya hêriya êrişê Tirkiye bigirin bêguman ئەمە بنێکە ئەمریکا wê tiştine ew jî berêvaniyê wan bikî yani em hêvî dikin ku Amerîka jî bi hewlê xwe rabe ez guman dikim Amerîka bi tişekî nakê ji bo wan. Baş e Diktor Hesen Mesûd Önder ji Enqerê li gel min e te itîfaqeke Enqerê li gel Mosko Washington çêbûye ji bo ku operasyoneke li dijî herêmên Kurdî pêk bîne di demeke nêzik de bikêmanî? Niha ez dixwazim vê yekê bibêjim destûrê bidin min axaftinên her du wan hinek alî hinek û wan diyar kirin ez tevlî wan nabim ji ber ku Tirkiye wekû
نه پسند کردن آمریکا و روسیا اپراسیونی و بکه اف تشتن وها آمریکا و روس کاربدستن روس اپراسیون و بکرن یا نکرن آگاهی که وها دکاره بکرن نرخاندنه که وها بکرن ترکیه نه روسیا و نه به پسند کردن روسیا ده اپراسیون بکن نها دمن داوی ده پیشاته این لقاده و همه که لیکولیم بکن نها لسوریه وکو میوان مجی گود گو تو پیوندین ملگر رژیم گو تو بیشن ملگر رژیم نینه لی بری نها آلی مملوک و کاربدستین یه پیگه هناك هفديتين وان هنا جب سرپرشتی روسیا هناك هفديتين وان هنا نها هجرم ل دوام روشه هی بنیرن مظلوم عبدی شاهین جرکی خو هات دور خستن جالیه پککی و کسی کو هات جهوی د کنترل ایران ده او به محافظین شورا شیره وکو ظلامه که جمیل بایی خات سر یه پگی اگر هم لوی تابلو بنیرن ایران هین درباره ویا کده برز دکتور نه حسد قصد نجی ریوبری خسر تداخویانین فرمی ندانه تن اسپیکولاسیونن گوتن تینه گراندن درباره ویا کده باشه من حس کر ویجی بزانبم لی هف پیمان دو هف پیمان سرکنه لجبو ترکیه چه امریکا چه جی روسیا بتایبتی چه روج آوای فراتی چه جی روجلاتی فراتی ممکنه ترکی به ازنوان بکاره به گاو کد نوا سوریه دا باویجه؟ نها د پولیتیکا در و به دستور جغینی دستور خواستنی هون چود دنو دستین او یک گرینگه آگادار کرنا آلیان اگرم رضامندی بنیرن هیزن هگمون اف نيرين خلطه بله لد اپراسیونو کال دجی و نافچه اگر بکه جعالی هوایی و همو کارن تکنیکی جبو کو پیک بند و کاربدستین لشکری هفدیتنا به هفره پیک بینن جعالی روسیا و امریکا و هناك آلیندن و هفدیتن بین کرن لی هلبت ام خالك جبير دكن تركيا ببردوامی اکتورن راسیونل ینوی داره یا پاگه کو وکو حوالا کی مهیوی وکو اکتور کی راسیونل دست نشانده که یا پاگه وکو راسیونل تفناگره دوی یا پاگه دکتور یا پاگه يعني هون هر دمه يا بقى وك باسكي بككي السوري دبيرن ليا بقيش دبيجا من تجاران خطر لسر آسایش تركيا چه نكريه چما هون اولادن مثلا بريفابريا خسر بجفن برسكريك نه بريا شر برين دبلوماسي چاره سر بكن مثلا زانن يعني وكي بري بكيماني هفسروكي بيدي صالح مسلم لأنقرة بو لقال واد داودستان نها از دخوازم وی که ببیجم امریکا و بتایبتی دنابرا یا پگی و پگی که دبیجه تو پیونده یک نابرا وان دانیا لی صابری اوک فعالیتین وین لقاده و یا پگی و های کو او صابری اوک بریود دبا کسی کو قاده وی دزانن قاده دزانن وی که دزانن ریدور خلیل تعلیمات بیکو قندیل ور بگیره تو تشتک ندکر از دخوازم وی که بیجم صالح مسلم د سال 2013 دماهات انقره به استخبارات ترکیه و دما هفدیتن کرن تو هفدیتن آنده بیکو جبركو تو پیاده و یا پیگه جبر به که مخاطب نهاد گرتن صابری اوق صابری به تعلیمات صابری اوق جغینی تعلیمات صابری اوق تو هر تفگره کوان هگر هبه ترکیه دبکو با کی مخاطب نزیک ببه اگر هم پیش هاتین داویجی بنیرن شاهین جیل و مظلوم عبدی جدور خستناوی جکاروی جغینی جمیل بایق کو
تعلیماتین جمیل بایق بجێتینە یەک هات لە شوێناوی هینڤەیەکە چاوا دیار باش دبینن دكتور حسن ازي بتشم قامش لي مصطفى المشايخ برز المشايخ لسر قوتنين حسن مسعود تشد بيجي يعني تهمتن جبو ريفا بريا خسر جبو مسده جبو قصده جبو يبقى هونج مسدنا يعني مسده سيوانا هري مزنا لروج أواي كردستاني قصده جريداي ويا يبقى جريداي ويا هزن عسكري ريفا بريا خسر حمو جريداي وانا هوني چاو وی پرسکری که چاره سر بکن بله ما مستا ای ما وقت مسده وقت ملتی کرد بتهواییجی براستی روزه که روزه من نگوت یا ملتی ترک دجمنی مایا هر ما خواستیا تکلیه ما به ترکیه را وقت دولتك جيران تكليه ما بفرة هبن وما روجك و هركس ايش عفدير زانن يقول جاليه هرمي ما نشوى تركا لي ترك جيكي ام باش رجيم تركي جي ناس كان وهذا بيجم هركسي جو في رجيم شوبين وخاصه دز دريجيا واد هندروي سوري دا بازانن جو قصدي وبري قصدية بكي جو شري ترولي كربون و اف هزي تنرا وشكاندن ونز تفدى جيزانن دولتك بناء دولتك افا كربون سر عرضي سوري وعراقي يعني قصدية بكي الفيدري الهلاتي كردستاني والباشوري كردستاني بيشمرقا يعني بسر دستي كردا هاتنا اشكاندن اف هزي تنرا ايرو روج رژیم ترکی تخوازه يعني تخوازي انتقامي دكيش كردا انه تشاوا وهفال بندي ما وايش عندنا وهفال بندي من ج منطقي سوريا وج عراقي درخستنا ام باش ملطي دنياي تفدج ودولت جي فيزانن انه تركيا دولتك ما قصر قانون دولي نحترام جيرانتيه دغري نحترام وكب عربي قيم ومبادئ جيرانتيه دغري هر اما ما خستيا تكليه ما بتركيا وقت دالي جيران تكليه ما إبراتيه بن إخوشيه بن لمخابن دائما رجيم تركي شعبكي دجماتيه الما كرداجي بيزين ولسوريا جيم يعني وهتشاول دايا بريز المشايخ سوري رابو دعوة شكر دعوة وهي تشاول دايا هون ناف بينكاركي بيدا بكن وهي تشاول دايا محاولة كريك وناف بينكاركي بيدا بكن مثلا برنجك جرنجان ديالوجك الجل أنقرة دست بكن بله ما مستده 2013 هذا ام وشاندك هفش ام هنجي من مجلس يدبون يعني زي بنافكم ازو ما مستهب فؤاد عليك وجالي انجمن فهم وخان إلهام أحمد وما مستعب سلام أنجمنا قل أم بفرا وقت شانتك يشونا بخارجية تركيا رجيرونشتن هر مجوا خواست إنه أم تخوازن تكلية جيرانتيه هبن أم ندوج مني وانا أم ناخوازن وقتي أم برافانيا او برافانيا هريم خود گرن ام بدون نفس دميدا ام باراستنا سينوري وجفه هزات كن ما هر هولدان كرنا لمخابن رجيم تركي براستي بشعفكي دجماتي الملطي سوري بتفايد ميزينه اون ايجو حتى انها نشتنا او داخوازي 2011 قملت سوري جبوي ويرابو كي نهشتي حتى انها بيكوري كي هشت جو او شورشا سوري جو رابو شش هيفي خوي اوليدا او جوهران دنا برنگا كي شقداري وهزن تندراو شيكرن وحما اريكاري اري واكرن جو ايرو جو سوري هاي فيرا وشان خوش هركز زاري جو رجيم تركيبو لما هولدان دانا وام بوارا رونشتنا باش اذا بتشم موسكو دكتور فاديم وقال لك جاران هولدا وقال لك جاران محاوله كر وقال لك جاران خواست كو ببن وسيطك ناف بين كارك ناف برا ريفبريه خسر وشامده او هولدان وجهشتن كدري بتايبتيت فيدا ميدا كو بيوستيا هر كسي بويل لها فكرنيها يعني. I think that Turkey همو جاره هزی خوا دا خوازه روش سوری به هب علی چک دای ریدا بچه ترکیه ندجی
للتروران للتروران لسوريا لدجي حكومات أسد أفش روشة وتركيا نا تنج بو باكيت شاردك هر أو ت بترسيل لسر تركيا تنا لسر سينور تمش برسكريك تنا لسر سينور لقال تركيا يا ما تيجوتن ده حزار نو ده حيشتا حكومة سوريا عبد الله وجلان سوريا درخص حكومة جلالي خد عرض خد رخص صدام جبو وان تنجبو تركيا داكو دكاف الشر سوريا دا لقو شر لناف سوريا دا شر بكي لأو حجتا بينين داكو هر وهذا كو تكاف ناف سوريا شر بكي دفي تركيا حجاتي خبصة كنا نكو نك او شر ناكن سدجي جروبا كتروريستي او شر جروب كردي كنا او جو هاي نفشيا كم مزند بندستي وان دا وحق خم دعوه ما في خد كان دعوه خد ما في خل سوريا كنا لتركيا دا دفي تركيا في روشتي بكي وراوسيني حكومه روسيا قال لك بني تدغيغو جو تركيا الناس رياك الراس ده ماشي جبركو جبر او شر بشار الاسد حكومه شر دجي بشار الاسد ذكر نها او لا نها قال لك بشجريج هناك ولات عربي دستينه دغو شر بشار الاسد دكي امريكا في تكتيكي في استراتيجي بكارناين جبود جوهرتنا الرجيم سوريا لأف روشات في بي جوهرتن دفي تركيا دمك النيزيك دا لهذه الخوا بكار بيني دخوازي او دشنا دسكفنا بدس بخيل سوريا لا او دفي روش او يد خوازن حوامده دكن جبو جو روش زحمه ترك الوستر بكن حكومه روسيا دبيجي في تندتوجي راوسين يريش يخو راوسين شركه بيجي دكتور فاديم دفي شتي خواستن دكتور فاديم اف برس جرينجا في برسيش تبكم دكتور فاديم شتي خواستن جبوكو شام وريفابريا خسر نزيكي هاف ببن جبركو موسكو لسرفيا كي خبتي نها تشج ريفابريا خسرتي خواستن تشج شامتي خواستن ج هر دولیا ج هیز سوریا دموکراتیک ج حکومت سوریا هر هیز کردی حکومت هر دو جی دوی به هیز بن داکو بروانی بکن لدج ترکیه و هر وحال گروپین اپوزیسیون سوریا ای رادیکال دویش بگو نه تنج بو شر دا لهر وحال نشرکی راست لدوی لهر بخواد دوی هر دو پیک و هگر ببنه یک هیز به هفرا آریکاری به هفدورا بکن و دمی ترکیه نکاره گاونا پیش دا باویجی و هیریش بکن سروین آفچایی و دمی دوی هر دو دوی هیز خواد و داوی و ترکی جو هیز خواد ورد درخه دوی هیز حکومت سوری و هیز کردی هر دو بیک و هیز اگه چه باشه دكتور حسن أنقرة دكتور حق تركيا تنال سوريا بمينا سوريا ولاتك سربخويا سينوري وهنا تركيا نها بشك آخا سوريا داغير كريا دكتور فاديم دبيجك ونيزكي يعني نيزكي جهم برياري الموسكو حق تركيا تن جارك دن إيرش بك وبشك دنجا آخا سوريا بخبن كنترول خو بك هزك داغير كر ورا حسباندن ودبيجا بيويست أدي تركيا جوي نافا أخي در كذا جبركو كردان تهديد لسر خاكا تركيا شيء نكرنا كردين سوريا ما بس طبعا. Evet. Şimdi şunu از دخوازم في اکی ببیجم دستوری بدن میوانه می روز هنک بیانی بود نافچه دبركو هناك خلاتين وي هبن جبركو تركيا يك جو وان ولاتانا كو نفوس هاري زيدا يا كردان لي دجين ده همان دم دا كرد لوي دفري جبو آواكرنا آرامي او آشتيه تف دگره او
و دویان و یکیش بیر نکن جالی ایدئولوژی و دمان بنیرن بو اجندا ما ایدئولوژی دویم نرخادن وها بکن دنابرا پاکی و پیاده داده اگر پیوندین وان هاتون خود کرن دنابر وکا پیوندین خواهد جگل قندیلی قد بکه ترکیه دکاره باوکی راسیونال تف بگره او پیوندین خواه درگل گروپین نافچه بکه دی اف جی هیا از زحمت دید که هم ویه که حیا سال 2011 ده رژیمه که کو مافی همولاتی بونه ناده وان ولاتین کرد کو جالی روسان و تی لانسه کرن از زحمت ویه که تیدگه هم بری 10 سالان ترکیه لسوریه نه همولاتی جی بونجو او نیرینا رژیم مروف جبیر بکه و نها پیوندیا یه پیگه لگل رژیم و دوام دیرو که جبینن بو رژیم بو روسیه نشان روسیه بدن هگر یا پیگر راسیونل تف بگره او جه خواج ایران و رژیم رزگار بگه ترکیه ده راسیونل تف بگره او پیوندی باش پیکانه کو پیک بینه روسیا حیا داوی سوریه نامینه لی ام لوی نافچه ام به هفره بن جبر وی يعني هوني السوري بمينن برز مسعود دكتور هوني السوري بمينن يعني نيته وهي هون السوري بمينن نه خیر البته از نابیجم که عمل سوریه بمینن اگر آرامی لنافچه پیک ها ترکیه دیجوی دوری وکیشه لی با سنورین خواه اگر گفک هبه و دوی دمه بخوا دورک اولا آوا بکه دو همو دولت ویکی دکن اگر هون روسیا بنیرن سینوری و تنه همو با پروبلم مروی ترکیه بوان مجله او 4 میلیون ملتجی لوی ولاتینه او لموسکو و واشنطنه چه دکاره بگیرن داخویانی انتلکتوالیتین داین ترکیه میوانداری بو 4 میلیون زیده 4 میلیونان پنابران میوانداری دکه اکتورین کو راسیونل تف بگیرن ترکیه دوی بوان رب گوتو بیجم ندخوازم بو میوانه ما وی بیجم باشه از بیچم قانش اگر قندیل رزگار خو پیوندی خو کرد کردن ترکیه ده پیگیجی و کو اکتوری که راسیونل ناس بکه از دخوازم وی کی بیجم برز المشایخ زانی چه بالا مدکشینه مثلا دوستین وهنه هف پیمانین وهنه بورا شر داعش کرنا هیزا کمزن یا لویدره امریکینا ما بستامن هیزن هف پیمانانن هل وستوان چیه وانا تگارانتی تضمان دانوا قوه ترکیه ایرش نکه بلش خوك او تكري اكيد قطنا بنا نب امريكيه ونب روسارا جي قطنا بنا ودائما تكلي هنا وش خو غازنا ما روسا و امريكيه انه تشاوا ونوي ضاغطيناك انه وري كفتنك برجيم تركي رشي كربهم امريكيه بتركا رشي كربو جبوا مساله وقت الجريسبي وسريكانيه وبشترى روساجي بتركارا كرا أوري كفتنك لإيرو روج براستي غازنا ما هردو دولتي هري مازن غازنا ما أوغو خدي الوير كفتني درنا كفن ويضعطي جي لرجيم تركيناكن غرك خدي الوير كفتنا خدر كفن يادي الجبوي اما مهوانيت تركيا انه دوي خوج رجيم قدكن وخوج روسيا قدكن وخنزاشكي قدكن جبيرت كيغونو ام كرد الفيدري ام بشكن سوريا وام هر وهر دبيجن كريزا سوري بتهواي بدانو ستاندنك سوري شيد بين وهر وقت اف
هەلوەستا مەیە ئینو ئەم سووری دەوێ ئەم ڕەوشاخوا وێ کریزاخوا وێ ئالۆزیە ئەم تێدا ئەم چارەسەر بکەن نەوێ ترکیا ژمەرە سینۆرا دەینێ یان وێ ژمەرە هەوێ ئیملاعاتە دەینێ بچڕەنگی ئەم لە هەفتوو بکەن یان ئەمێ وەکە واکن وەکە ئەف هێزێ تونندڕا و بیاواتکەن بوونە دەستەک و بوونە بەیا دەقت دەستێوا دەکەنگی وا دبنە ئەفغانستانی و ئەرمێنستانی و لیبیا و دەڤەرێدی یان وێ دژمناتیان مەکەن بڕاستی ترکی دەولەتێک خودوری قانونا دووەلیتکە و نەج مافێوێتە دەخۆرێ بشوونەی داخلێ سووری بکەین ئێمە ئەم وەک سووری ئەم پرزگرێکا خۆ چارەسەر بکەن بەلکی نەگایە وێ ئاستا ئیرۆگۆ تەڤایە خەڵکێ سووری کاربێ لە هەفتڕونێ و سەر تاوڵادان و ستاندنێ ڕەوشە خۆ چارەسەر بکەین لێ مەسەلەن ینی ئەو هەرێم دۆ من لە بەرپرسێکی ڕێبەبەری گوداری کرد ینی سەرکردەیەکی ڕێبەبەری بوو دەبێژێ هەر دەمێ احتیمال هەیە تورکی ئێرش بکەین تەدبیرێن وە چنە يعني وچه تدبیر ستاندنش بکو او ایرش پیک نهین یەک ژێ تدبیری ما دوێ جڤاتە ناودەولەتی vê helwesta Tirkî û va gefê Tirkî ser herêmê me bisekinêne. Yani ême me çi tadayî ser rejîma Tirkî nekiriya tenê em beravaniya herêmê xwe dikin em dijî trolê disekinin ew trola got şaxê wê belane seraserê cîhanê tev de ya diduwe em تالي ببي أمي برافانيا خوف كان لي زيداي طاقاتي ما بيشخوا أمي أم نزانن ويروشاوا بي لي أم بجنا تركيا وهذه تركيا قرأت في جاري مغامرين هناك تنازلات ناكن جبوا بارستنا يعني كاك مصطفى كما هون أزنبجم تنازلات جي كما هون هناك فداكارية ناكن قاوة باش برب حكومة سوريا و نافيجن جبوكو جارة كدن كارساتا كل دفرين دن لعفرين وسريكاني وغريسي بيتشي ويا جهي دنجي تشينا ولا دوي ما مستدوي رجيما سوري جي فهم كي جو اف هريمي من راستا وك ملطي كرتي دا جيهان كان هريم من سورينا جما في سوريا وك دولة حفاظ سر سيادتها ولا في عرضي بكي يعني تاني نبيجي استغلال نكي انه والله كانه ناخذ سريكانيه وقامش له دربيسيه وكوبانيه اف رجيم سوري برسياره تيدا وبرسيار بود عفريني دا ودغريس بي دا وسريكانيه دا روجا كي وي تاريخ ملطي سوري ومحاسبه وابكي تاني ما بيجن بي والله يعني في تنازل ما في خوبكن اما ام كرد خديه دوزا كينا دوزا ما هيا چه ايرو بسبب امجره تنازليناكن يعني افش زيدي شي صالمه ام خديه في دوزا خونا ورن والله ام تنازلي بكن جما في خو نسوري ونتركيا بلا في خوني نبيني باش ازم دكتور فاديم ايرو بسرنا كمان وي باجي دكتور فاديم چما هون يعني هف بيماني وي سركه نتني الدفري الرجلات نافين سوريا چما هون زغتك يعني موسكو زغتك لسوريا ناكل حكومه ناكل جبوكو هناك اعترافه بما في قال كرد بك او پرسکریک چاره سر ببه و کرد بهتر ریزیکی شامه ببن حكومة روسيا حول دا يعني تشتي بك اللي قالك زحمتها قد زختي لسر بشار اسد بك جبركو او نهاد لو روشا ولا تيوينا شارسر نابويا ونبهز سوريا في دميدا وزحمتها او هي السينور جيرهاتنا داين او تشتي في دوغو في برسياري برسي في برسياري هر دوها في اف برسكليك اف لسر بي داسر ماسا دانستاندن بكرن في سر دستور سوريا ن بي دانين دو بشترا
new information about زانیری نو تن سر بردامی روسیا دستوری کداد چی هر واحد قالك دافشي سوري قالك هذا ند من دست حكومة دانا هناك خلك السني هنا لسوريا هل هو خلك ما فيها خلك كرد هنا لسوريا هل هو هناك نافشي ند من دست حكومة دانا دفيقو حكم ذاتي وك حكم ذاتي كي فان نافشيا بدا فان نافشان دفي سروكي تركي بيجي او دجي بشار اسد وحكومة سوريا دفي او دجي رجيم السوري اروها او قال لك هيز لنافشيا هنا دفي ام بيستيا ماب اليكاريه همو اليان هيا داكو روشا السوري بشار سر بكن قال لك بشار اسد ندوي روشا دوي هالوسط هذا قال لك سباس دي جيشتم داويا في ديبيتي سباس كون ميفاني مبون جا انقره دكتور حسن مسعود دندر اکادمیسیان و پسپوری کاروبارین روجلاتا ناوین جا ماسکو دکتور وادیم باکارینکو پسپوری زانستین سیاسی و پسپوری روجلاتا ناوین و جا قامشنو مصطفى المشايخ سرکرده مسده و جگری سکرتری پارتی الوحده سپاس جبو وجه تماشوان انهجا و حتی في ساعتين الفيدي بيتي تماشاك حتى جارك دن بمنين تخشيده خاطري